Nganong ya pi iladan ko prat ligi cement plants ang dia po East Hills. Lada pi ay lat ini ka Shri Cement bakan wan kamu ki sawara biak sa sipo arpong teli wala ka ta por ngan ang East Hills. Umdan snang umdan tau su umdan jakarep umdan jakariang su umdan umbam umdan umdi su umdan betang lagi cement plants bagi bertrei berketak kindebi kinong trei menderi ki bawan na sa Bangladesh ki bawan na sa Mainland India ni Nairu. Kala minority boleh ngaku aban keren ni kani halam kra namar kanya through AP baka movement juga KSU ka anti foreigners movement juga KSU house dem khat khandai spa anyop khandai ka sedang nalai dem kra ading ka jinga kan at hapdeng ki argut ki samla kasi berkatukan ni ki menderi ki balak cengani ka an ha usnam ar hajar khat ndri badia kan ni ka an ke bangi ni ong ka principal act tang ban penterikam ruk 4 penterikam tang hendiat ruk wat tang 10% ruk 4 penterikam kila amen no ya ka ak haba kila amen ya ka ak pada kapoi sekami jaga Ministry of Home Affairs bat Ministry of Home Affairs kepentu ya ka sarkar Meghalaya bakam dei ban penterikam nomor 2 ni ka an bat hangkat bukan ka amendment kabamud ba khamla penterikam ka MRSC nomor ba sarkar kawara ka amendment nga ong lesi ka sarkar kawara nang kata ka amendment nang pensange ik penterikam juga MRSC na biya ong gamno nalor nang ta ka Meghalaya Identification Registration for Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar arpo ka sarkar Meghalaya kasna siu sem Arhajar khatway ka yakhi nakabuntaban penterikam yaki Industry Migrant Workmen Act bat la penterik la snaa nya ka hausem Arhajar khatway penderik sarkar ka Interstate Migrant Workmen Act kidon kikendon kibala bente lakam ya kini ka jingrung gerchat ki menderi hakadur jingita ki labor senene ki nong trei nong kta ki bawan na bar bandrung hakajela ka jumi ka sarkar ka snapan ban ho Arhajar arpo la kata ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Workers Act 2020 ladangi puli ketugaan kam dari ruem kasudai be batang ununu liberal tiba pengengi kendon juga an kidai bensak penstem da ke pasal set potok bat leng baru ke jingdan na ngila jingdawa sarkar ka hot tongin penting ngin besut igini kendon jing Interstate Migrant Workmen Act namar ngisutu bakani kala lakam ke jingrung kertep jiki menderi Andre kadang ya kibna ibu sarkar kamlei ai kala pelong yangi kinong elam jong KSU ban mi no support Labor Department lengi mi na mi apa Labor Department ki officers jong tu department di pentip yangi bangila depan perung la depan snaya ka angi bapura bangila pas ka sarkar Andre kata ka kendo jing ka macam sedam Andre hadu menta kata ka an kata ka amendment jong tu ka Migrant Workmen Act kam patrikam hadu menta ka ni klip matru kajing keli kabang kuat ban keli ke sarkar kalong balai pisuki balai pitia lengai balai piak kam mata ban snai kino ki an ki banlong ke jing ada na kamenta ka jaj penreu ka berit pat ke jungi balai pikuman ya ki jing dawa jigi samla jigi pat ba ka bri nyok terap Henry nak benta ka jing mentoi go you are de simet bisna an bisna kendon simet birai ben pelong ya ta public hearing tang bikin wan kita ki company mender ban lutie di ban klong ulet di marpo kendo jingi ban jot kamariang bi ailat di company na bar bikin pen pat ya ke jat menri ko jingi bikin her jing mot leng ba ki sebai tengka bot am tang kata ka ba sausi kalong ba ki pendon kamru ki bor kulit ki bor distrik ban ya derengkat begini company ki bar ban tombor ya kasur ka jung ki pat ba ki bakwang bersai gini ki companies nganong ya pi iladan ko prat ligi cement plants ang dia po East Hills lada pi ay lat ini ka Shri Cement bakan wan kamu ki sawara biak sa sipo arpong teli wala ka ta por ngan ang East Hills umdan snang umdan tau su umdan jakarep umdan jakariang su umdan umbam umdan umdi su umdan betang lagi cement plants bat ki ban trei ban ketak kindebi kinong trei menderi ki bawan na sa Bangladesh ki bawan na sa Mainland India ni Nairu kabamut ba kejat menriu ke jungi lembak kini rukan sedojat ngiyoi ngangaong ipi ba balai ngam cukwa menrakhi ya kata ke independence dia
ngalong pi lamar bangi ngi sae khun suat yengi ki khany madika koloni ngila dawa ke lain permit ladu sam khat khandai spa prabusan ke sarkar India kam ai ke jubak ke basai bat ke suang matang bagin examine ke sarkar jala jungir ke de kawai hi hadu mentah kadang pas koi ke resolution bandawa ILP Manipur ke ki arjar khala ki pas like league resolution Manipur mentah yo ILP balai ke Manipur pia yengi phimai ke ne kalong jikli ke sarkar India kamjuru ke sarkar Meghalaya manla usnyam yarakhi ya kata ke jingkha ya ke jela Meghalaya ke bagi perta bangi layo ela ka jong ngejela ladangi giyo kata ke jinglai lut henring ida ke jinglai lan ka don lang ba ke jingrung kerthak ke menderi ondang ila kelarit pat hangi kamut ke nikam deisu ke jela la jong kala de ke jela jikiwei bat mangi nginlong ke lagi refugee hala ka jong ke brih nyutrap para samla para dok parsnam ilong kami ilong kepa kenthai samla bersenrang long ni balak ria kedat lain kalakut mentang sengi ayu ke banjala syai ngimtip lada ka sarkar kam ai jubab ai la syai kamut ban kre katma kalawan nadok la syai ke sengi biar menjur ne mata PUI kubur kemno ki samla ki pajba ki mi Manipur berka Manipur ke kending berak we ke jela lada ka sarkar kam ai ke jubab syai ngin pen peluk ke Meghalaya kam peluk ke Manipur biar trek nem Sakam rubiang, saksen alang rubiang baik. Dah punya kono surau rubiang baik. Tu beli unai ini kebor, unai ini kesor, kebor jabi yang kebor met, sebegin lak banyak kun. Kum kata begin lok, kum kata kendro abas kem, begin lok kata ka atiar ba banyak kun. Nak kebenta, kepatang kebanwan, kepatang kebamentaru. Daging ini kinten, mat sabrang keluar kali. Selam upat kebriun yang terap. Tu beli kurkulang ini, ku beli shibun. Kublai Shibun Samla Donald V Thaba ya gitu ki kentin mai phang ki jungpi kumunong yalam ubala syakri ya keseng benta keri bakajat benru kani ngakwa kekruo syabrokhat ki pajba bakin susu kawe ba kijing dawa jong keseng lano kamde na benta simet jong kinong yalam ne simet jong unu unong kit kam seng henry kidai na benta kapat bri nyau trap nyau wasa pat ki manden ki pateng ki jongka hakan ni kapor masumut khot no ya i general secretary jongka ki isu central body bomenta i samla Ruben Najer ban ai ka jikren nak kaliang ka jogi